Jadi roh kudus maruhata hatan itu langgon awat tahun hatan. Jadi maulah temani Tuhan, maulah temanang di persaurat katar lumubi manang dibaca tikyo, terlumubi madi hamu amang boru nami, iboto nami hahang gini amang boru nami lau saru badwa, akamang boru na boru na bulu, maulah temani Tuhan, maulah huberi kami seorang suami bodoh hita. Dilihat debatado tiuniari kana pohon ni roh dami na sumurong nasiat tuhata maka condong yun dari baca tikyon sonak suari wibor kita to kinay padarot na mamang buru nami tuingan na para diyan ang nay tinggal mahita sa luhuna tarlumubi manang diak kapinok pari amang buru nami nang jumulo badyo sirohro nami o tingnan matuhamo nung gulang behaday na kaning madlo hata pulapul terlumubi ma hata singot-singot molo si pasingot hata malah pasingot tukang molo sohong kami siap tulang ninong jumulu sa rumah tuaon si pangironon nami tuhamu sadang iroh ada tu dikinengro didok na dua-dua molo halak na marhasohotan siya jolo lo diberi bagat to adong lukalumna nina ala yang gue dibaca tinggal di napaparhato namang boru nami na sa rumah tuaon ditudi do si berengon pos rohako so tunggabe tubuh di hamu perselisian dia kana pinukan yang manggoro kami dua anak tulubo ikut sadado hamu songo dayo na ikunang berdua songo dayo pola di mola dong nahurang suku tulangmu berdiri so tapugulu suku nakahangin ulang ulo di sosial jauhan mola dong nahurang mangatusian jadi pos dorhanami tokinay darono talama amang boru nami o bapak munaw dengan para dia nani tinggal mana boru nami molo au mangodol hotu hamu hibur hamu mana boruon ina na burju jala ina person bulu na bahasa don tu amang boru nami jal hami sendiri boy masaksi nung mulai pajumpa dang adok ya utu usan na boru nami pasti hojo bere midak ya jadi semua itu hamang boron jadi maksud tuh disi tiruhamu ma'ahamani ulahonna ido makan anak yuhu hiteho kami syatulang amang labunju ate molo pedong lahurang dia kapangalahu bakko ini hazong mangan dah adong na sempurna dah adong na suhya salah dah adong na hea na sohumurang ate alay po suruh hak kuat ala manguru di pihak kamang boron bapakmu suku kamu juga naman itu suatu anu di kamu akapan di tahu molo tuk sungut dia penaburuk kumargel ate molo peda kamu saunaring macanggi kolak kabel ngamang koma amang aku inungin na puna parokin na parumay suak-suak manang hela duhubong ido po seniruhan namin unang mailah kami unang pasuman na taulan na uli na denggan dibaca dari on pertua ni mang boru namin ate ima si pasiwat namin itu kamu asa torok maribu kamu asa jumpa na niluluang muda bo na jinalamu tuwari na mangiw dihagabi o doon nang dihamuraw terlumumi manang digajang ibu ina masih horon namin itu kamu jadi hamilaw papuho masonari itu kamu asa pahamu manauli hatak pahamu na denggan dihatak kanadingkan dihatan nauli atau pasu perhatian di tangyang nabi itu Tuhan aku main apa-apa aku main manon dinggan soalnya bapak itu nabi itu kamu ate asap itu nabi mah atapang aku korbo siti kota duk perbutuhan mangani di permata mangaduan di bali dotong manggagat di hutan doang gomargaduan hata si pasingot hata pasu hata nauli nabi nasahan ni habis aluna hula takas mayat tong aku hamu marto marijab ope hubasa kami matua mu hata papo maulati ba dos marhata di sadana kay bicara kami madala oras dia mo raja di hula namin jadi ope bihamuna agi nami naroset tuba dia kapangopuyo asa tong ma hataw kamu anggia awa sa langsung ma. Jadi mula na
Parjolo di bahasa rohana itu di bahasa perdenggam bahasa itu di dengan biasa anak tok mantongan ini tok kita marahi pasal saat tok pikir parjolo sehari nahu saholongi kami jalan nahu paksamati kami raja di dongat tubuh nami saluhu nakaduahon raja di pamurun nam bere dohot ibebere nam napatuluhon raja ni dongat sahutan ni dahang loli namyo napapaton hindi mahamuna sa horong ni gula-gula na maula te gudang ma di pasahorohan namin ito hamu isudi pagbahin mo na nauli na rin ganito kami ko nang asuhuton marga manula Daftar para kami ang panauli na rin na pinasaha mo na iya kaamang raja ng suripada ito kami na di bagasan panguruy ko muna salamat juga salamat dulu aja tumarujung daham duli namion ima opkong Franz Fernando kesetar para sami dia kaamang terutama kenak suripada maulo marhibehon papahenat do hubungan alayaran di bataro na hubungan sa kami yan laos tanyang namangulo na ito upasahat kami do mas tadi sa di barok sama sudin ang kapagbahenan muna na uli na dinggan oo suruhanan marhibehon akka sehat ni pardagingon do akka gantang numero dihamu sa lubog na makahulong namin terlumobi ba tulang namin to hula namin raja itak po kasi marohan ni Tuhan raja namin tulang nagurjud hula-hula namin itak po bulon hindi ang katulang o na na pinasaha mo na tuak kaya nakon namin pinokpar ni dahang dulyon saya baca kometong di Pardadimon wag na itong diabarana ape may isi madudog na di Pardadimon buwan abing na itong di Pardadimon ma paso-paso na pinasaha mo na tuhami sa lubog na alay tarlumobi ma ito pinokpar niya kahahagduli na kata amgit ito ari-arang namangi oy dula hono nakanauli na denggat oy marburuon ang kanalahu mangulahon ang kaparadatan dulon niya alani mo dati ko lang makita sa apo ng Diyos kalibig na kapatitokok na nagpahulog pernari ang karaja namin katulang ako nami makanauli na denggan na pinakahap at ang yan dapat ito sa manila niya punta siya majalo ito buwa sa ito na yung na ito hata nauli hata natin kapasok-pasok ang gaya parhorasan na pinasaha mo na tuhami anak ko muna sa iyo nang mamugoy at stop ka na yung matutu asa na usak pulo dito nga tuyo man isak pulo at pato-pato gabi pasok-pasok na pinasaha mo na tuhami raja niya anak ko muna ako namin ay raja namin matutu amang asa sahak masulun sahak matubertean liling mahita sa ruhut at tululan nyari mangulun sahak gabi mahita na marhula-hula guru sahak ng tobar matutu amang kung ni maraja nami tulang dohat muna hula-hula nami tapubulun at atangap po siya kami mau lihat ke gulang Tapi masalah horas, tidak sahabat kok kami